kay tinini final participant no sing nungin hanay sin stage bokhe bung biniang puilan simen no kisa korok koroi thangodo pia taule korok laka bubong ke bini Kosojoy Ria. So let's welcome Kosojoy on the stage, please. Puilavo jotono na sarmem sono hambai ke jotonai tonero no pa hambai.
lu je thini o pina po nai thomo se kun pi ya de no khani de bai sa de ta de karaye sa de ta de karaye no khani de bai sa de ta de karaye sa de ta de karaye no khani de bai rohabo tu nang mai nai ya rohabo chanang mai nai ya rohabo tu nang mai nai ya rohabo chanang mai nai ya dengi chokanai ma pribudu nang ma mundai de kormo ma broni phai mino dengi chokanai ma ya pribudu nang ma mundai de kormo ma broni phai mino kam sin nai ha mar ki duti kai nai ha bin nang ya du nai ha kwal sam nang kam sin mai ta sin nai ha mar ki duti kai nai ha bin nang ya du nai ha kwal sam nang ambai jotono khana thokana baksa ga musana sumusung to khana tabu te wise result ron tabo na acha online tabuk ne no tai duita line result rela tisha Yung pinapon ay thomo se kon piya de no khani de bai Luze tini yung pinapon ay thomo se kon piya de no khani de bai Sal de ta de karaye sal de ta de karaye no khani de bai Sal de ta de karaye sal de ta de karaye no khani de bai belai ka hambai Hambai tini ni obono final contestant tai aboni bagino ang bono line tang ni phan ro sabrisibo tamni henba sungora asung nai rok kisale lengbai khana nor jot basana do mutum kisa audience ro kisa basale 1 minute ya kisa basale gadi do asung ma balo khable na sini in the meantime sini judges ro ni bor preparation khlaigra tu bor ni comment sang nanai basa woi sung joto tini ni je contestant ni bagai sung borono hambai relene asuk sa rias ni pore borok je asuk kaham performance khaiga borni bagai borono sung hats off marnai so sung joto ya pa kholain borni bagai Hambai belai ke hambai asuk lagi and tawuk phadi sung sini judges ni khuktige thaije thani kok na laine bom hai matong kha boni ra samung ro sini yang tike saro ni yang tike sing cheng laine Kosojoy, Yes sir entertainer. Belekeno mananing to language ni kisa problem ang mano. Haipanon overall ni entertain khaina bagai ni thani tongo. Gai Hambai korang ba kaham no ham ya hani saimia. Overall second resamong justify khaiga kaham no. Hambai Thank you. Okay thank you sir Sir Hemanto sanai dia oh okay Nung boro kumai tong ase kerang cak rok sini kumai tong bai khable bolong rogo akono ko te bu nokor di do Oh thank you sir kaham Hambai ke te bu kam ke surungi noroni information ni bagai naising kami ni takuk koso jairian belai ke koso klai oro sok paika Hambai jotono bagai sing obahai talent of sing tebo tishe mana ning tun jora kaham mantu na bhai sir sarot please ang bono actually expect kaya je kobro gana so kaham pronunciation khair sa mana ne so bin bagai riang kobro se bono actually prefer khai mani phia bo yang orang jang ni tosa cherchap nai challenge khai sa na but Korang well bolan done sa khainong khable Khaksa sir all right thank you so much takuk kosojoy Thank you. so let's wait for the result padi nang thamaka ingkai sing sini o je contestant rong ni